buahat dulu di ba sima bunga boromok suntong sa rori yak kita kata-kata mo kira-kira matakar ita enong isyon na para diyan ada bulangan yan masih sekali. Lagi tidak to solo na eh. Kung pabanggaran na eh, mga labak ko na lang, nadarang hula-hula. Kalay. Ano lawak kon sabar? Ay dan. sana tujuan raja dah Cici dan anu anak talarong na ba? Ako di dia dibain. Hey. so lagi maaf oh tahu Dan patin. tidak perlu latah itu teman dia kok itu pokok natai binain paksa do kalau dengan itu dong kira jong dia kan itu tapi dari sini kata gitu lah Baga dan lu pegang tanduk na si. Apa mate ay oh. Dag nagurong bago punta na dia han. Dole dok kumata na nga bese ko ko hasambit ko. ay macam tu hai tapi Akan itaki. Dia ni tai. sabar Ani masari ko sa pamulong mo se. Kasi isang Marsal mo se. Pag ko manang nakilapa gabi mga ito. boleh mah Manis. Nah, cik, putih bah. Asa roh jai si. Hola nim pe putih. Hola tiap pe video dia hola tiap pe putih. Asa roh dangan nan pasuan. Dang sewi dah. Dah, wala sudi pe benak. Ina sambin. Nung pas nung tepikir ha. Dah, apa video dia. Video dia naik sudah tu masa di berak gambar. Ada dah. Sampai kali lagi berak gambar. Lah kamu ke bersih. ano nomor putih Tale. Nanti tu. Video dah. Kalau kaliling be lauk. Nama video Ano? Kita bos opak dulu lah bang. Bosan tok koy labang ni. Doko depan. Ini makanan ite. Ini sonam toko sabar. Kami so kami sa namin tatlo dapat kanang suatu kita dan juga tadi kurson juga. Kali puna mediro kanyo ni liga banyak doktor. Jadi soal pemahaman yang main kadungan tugum anggim sesuai kaburu ta kailata arota paraktuan so kata minunga di masalah na ulit kana din kan dokter tuari magtiyon nakta ang nilat na tao sa rasta na marketing kalwar kami kalau Pinton kita siap bakta yan soto yan magkatutang sama kunon mereka tidak paham. Ala ima, tungon ng pesta nakabayan medyo nakaho ang nilaklat ima medyo akad siguro mimburu na tuan. Isi ko tanduk manaing, medyo kunay ma Tuhan berkota asal niyan. Mulai sa pikyon, saya lam tu tambahan terus akapasarin na pagkumon, anak mon, susunya ka burun, kailata, asa magtumbur matutunyan, anon, song pagtumbur ni tunas ni hayo pajokan ni ikutan bukon, boy tutunyan gag matambah, akasila sorwani peleparmo. Jopi masuk kung hami main, pasok sa taimon, gulaw non, kung na Santa Raja, jalilian burta man nonon, tu burta tong nalao, mabatikon tu ima hayu na markota ubut nang magtugat tong ima korbos ikotan dugon so ni bisno dulu sabar asa malaksana maduhami dilonon so dia pilih pahurangan nami potong mangan jumaho arui ma hurangan nami main tangis 10 datta yope nagna dari nang lubahami dilotai ikolison datta ale bama para ngan lapon ito tay madunon dua datta marang nagdulo kita asal di Bangido
Camburuton, ima Korbos di Petandukon, asa buito pun dokter nasila, ima Tuhan Margota, Tuhan Margota. Jadi menurut itu sama. Jadi dapat tuan muna. Kaluk na, asang gitnya, kita kasung atau bagi paling, pembanyan lupu, tahu sama raja, atau nama itu mau kita asa dipat kon, bukan menonon lohot pohon, yang perlu kan tapi marahin kata petang bulan di Merawon, tapi boleh. Atau panggil macam urut jo atau baik kam jo, dia belum tahan pun. Jadi mula tema nang kita mula tema kalupna dari sadayon na dito parkidesya ni Tuari patay dito bulot ka mga ison sa bar ya lagi kita kumain keluar manaruhon ni mas cepat burut tado nagabe pasangaton haning mga sebuna tu na mangiduhon nagadi matubur martunas yak ka pinaparmo dari namang nang dinadaw nang dinajonok mga diaring burut kay imaski ko tabuti siya din natutuwa ka wari na mangingot margite siya manugoton saka tu diari nanay masugod huwag muna buro namin manat din asa upang kami magsiputad duki asa pasatay na tu masikop dito Ladang itu sudah tak. Naroh buti muludang kalau tak terus pangkorani mama. Oh, masih. sabar mga peon sabar Ako sa nahita na makan ito rin mapaw ko pangkorani. ang guarani ma langsung Oh, lumandok takon. menurut takon labak ko ma Kita mah, pelajari.